nijwe aro master bwashanganye nesumu ubwire ndagira ngo akaye mwaba kumweta bright niho twamanyanire kandi nesumu mushahondi master yamvuga natoyine muci tunashitikanye nimeze sabundi atoyine sumu no mwabaje kavureka tunyongire sabundi tekende mtkande sabundi yanje kana neza koza yanje sabundi neza kuyamba chiwe turga sabundi yanje naje yaje teka twinakubinje sokabaci ndibito mbinje so yendaci iwe nshango mu kiraso shomese namani yuko ari cyo yameje nibajangwa abana baenda bagumane sumu abakuba nyonkamba buza abantu abacayina bari bizana bakora karicureta bari bizana bakora ki bari bizana bakore emotoka bari bizana bakoresha kongimwe mu jya Dwidex nangwe jo Dwidex najyahigure bibare jo najyaza senior 6 na university ngumanya ki hati umwanya guwakorekire tukagira iki twayiga nangwa ati singakora software iyo gumire ngo asimugireka guma nkakiti ubari sobuti emwe wagita emwe nibiri nanho yashanjire kai wabona hata musana yejaho nabandi bekija kuba ninjuka nkayeguza mwana center bamwita Shoni Jonax kamweguza hikumi yazi impa napanje sejanje bitura biri mu ruhangamanya napanje sanga inchaka nazibona nazimo konga ko natangiye gukora imbere yahindukamo urode ninye nabenye n'ubwongo bwa internet nananyima nabwe nkana kwasize kuba nyoko rugo mu yatu kandi mba inde center kanye nabenkorera beshongoze so zebirize eshatu zikazi takikora ki zine zinire hwa zikazi takiburezo zebirize ko yaheze banyi bahesimu ati yabura abantu abatakimbona inamba zimwe kakujyo kwandika inamba zitari mu mazina ganje ataronke byo no gishara sengwe zimwe zibura cyano tugikora atetana kushashura hatsente mushana kuyayire kunarebere cyano kwe kushashura ndeba nkanje ryarivuye kubona bona nurunda rukumi nurunda zingaye two kugaruka ngaza gukora nkore media bitkangira cyano yanje kangira cyano kero ekeye nabante 12 ikandebere ngo ndiwasa kushashura bacyanye ntakurwana nayo ekeye subscribers 12 tura bana shiwe MC komita zibakorera mu nsomu de minroza zikubikora zimwe ziruga Kongo hona bakabura abantu 10 mu bato mu factories zibakora nabo bakayiga yago magazi bakija bakazikorera bakashomesa hano ukashanga ziri nyingi bakire bakwana baza kushanga scarcity to economics zijana scarcity esaje nimpango nibabasa kwa baplaningire ejyaro ryo nakajengu baplaningire miruka ninge jyaro baplaninga nka computer nka karenge 15 bakire hati bakumangoneza basa gukora hatushanga zabanje konka kandi nabwo ko kwijanura nakugira ngo bibaro bakakaba bitujemo hati ko kutamu masinje mayisangu computer zabanje abantu bakaba binje hati nibo bongere biro ugashe kindananga muntaho ikinkubuzaho umuntu kanabo wabire mu Uganda bakwire ndanga muntu yaro kugete ninye Ronald Nanka ndyo mu Uganda nikireta cykugira ngo emyaka ikumukerawe bagarike bakwandika kandi wabire yo mu Uganda hata bumwe no bumwe ebinte bimwe ryo mu nsomu norana ntoja bwenci Yesu yabagambiro mufumu akaje ngo bakomanyewe abakimanye bacenge abare batagizire yes hata mu nsomu tokashobora buri kimwe muntu hako bujyo mwe yamanye cinto kutwazibwa cyaro no kuba ino murimo wazo mu business uya nakuta tikujya wanachi ingwire chikunga ina kongano shanga robo shanga hata jenka brother yaza kukolera ka graphics hata shanga bako bake mtwaro kango ngabiri kongana nakuja tinkwenda kujya hona rukumi mazumati hati niwe cebuze kanimba nabire mu Uganda abwenci nompe nyaka 5 kugaruka kunya ko butuze kugira ngo ngareke nyuni njata triste nango ukahandikira ugutini kandi obwire bushika hati nkato bwire bukirendanga mu zaba expired bajangwa muzongere yobwire ngo akwa twenda gukora ndanga mu nsanje mayisangu waba ine ndanga mu expired to bakora giye internet waje to mu system nibajangu no nejo te gukora kubiyanga jyawe nirigira ngo to kiriki to kiri mutuze wihangere hati njanye mayisangu shaje tuyo tuzo mu karuru konka twena turi batuze so twine kwata jabu tura karuru kugira ngo tubana ki tubabatuze Alright, amazina ne MC Mashweko kandi nabakunda nabakiro guntu murundi mwe bareka gumana mureba program ikibozi ari nkore media TV no manyangwa hano honka ahituru kuba turi kandi no turi kuba twine kugumana turindira ebinte birungi amakuru gona agariye mu industry
agari mu politics hona hano uri kubone ku gategereza ari Nkore Media TV niho uri kubona bagashanga erizoba ntire nimbaretera mabeshongozi mbareteramo abantu abandi konkizoberna hata unabaretera oguningira ngo ababa kumumanya numwetegereza je aribyona erizoba nabaretera CEO wa Nkore Media, CEO wa Super Promotions, CEO wa Super Accessories. Ni byinshi munonga mwene ni byinshi munonga byakozere erizoba twajya ngo katushitame munawe tuganire munawe turebe wakatanda kata ata akachitanda kate kinteje nitutunge mama gezago mukabanje nakwakireho kitinisa banzo oyakora bakutureba babare munonga kunyakira MC Mashweko kandi nkurebe imirimo yo gukora webare nsima iwe na timu yawe mukora mwenka Bright AB Asmani Savage nabandi abumukutaye ngaro mazima nyinsima kandi webare kuntangirira webare munonga amazina ni DM Swaga Konka hata wajya ngo inemero mingi kandi no kansara hati harumene rinde bya Ronald amutere bataringaye eryo ndiye na munonga kabanta ba mwizi eryo ndiye mbona takije buno ko misha kuronda diye musaga akapande akaruruka akakiro misha nabyo nsako biganira mparampara reka ntakire yo munongo kwe kandi bantu barikunda nabwo bantu barikunda ntubasa kuzo mu no mayizina no gendo zo mu RSB hati bagaruka bari kugitiraho sabantu bitu bajyangu izina ntibagenda munonga nabwo tikine shonga ntubasa kuhindura konka babata nagari gani gamara then tugenda nago buzagwa tugenda nago tashishire bwire tukutandika nani nyenda obanze otugambire nuzarwa nkahi kokura kicweka cyecho ecyaziro mushije manzi hati nyewe ninzagwa nubaheta cyakaseta nkazarwa musero bakana bagita kisirira hati muzeyi wanje yija akaba akani ka vice wa chairman bashaba munonga yashaba munonga bashaba batwego umure batwecyare citu cyaro twatishara twazo mu cyaca kaseta nkahiguru nkaha so nkazagwa cyakaseta umuri bushwere mwizi niho nazarigwe aho rukumo gwenda 95 ati naye kunabe ninkora no mayigite bitukora ari umweshongozi va kweta Israel kashanga ntwenda kushana sabasde hati nibwe nazagwa ubwirobwe then cyaro nicecho muri mwizi mwe niho nkurire kazarigwa mwizaho wija washomera yo nanko muri mwizo kwe ninga ukarge waza kushomera handi mwene kangambire muzeyi wanje turaninchi mubanje akagumana ndaganisa ati nangwanka nakwenye nakutwara imbararo shomi ese tezo wakazi takai ati nkanye nakutwara imbararo shomi tumanya ci ati konkano randi yo ni nyombe kensho ati mwen nahendera shomire bushwere primary shomire mwizi secondary kunagiye kwinduraho ntikace nguzabugamba mayebwe nje mu constituency ya Gwampara East nguzabugamba nawe njomwe hati impereza yo 6 hati mwe nurangunyonka shomera cyanga henyine nintana ho nkabo kureba ngo bakijambarara amanyambarara hayimbarara yaza kampara nyonka shomera ground nje kwa namwe n'abantu bajango kumushato wa mubwa cancer ogo muntu uri kumanya egitu jya we namanya mbera yo kushoma utine fizi yes so kaza utine fizi hati nija nashomeraho obwirobwe uri kushoma ni mbera ki yakuteganise muko mukushoma kwawo obwirobwe mwene mbera abakwene bande banimba habura jango ibintu byo kurugana mutija kubikora hati nywe mbere ina shomiremu tukatubantu tina ngo abaroji hato shanga ngo nogiroti umwe no shanga ni muturiro mubwoba hato shanga mbere zona nezo bwoba hato juti umuntu kigiroti washoma mukubi ngoma y'abakuroji no bimayejya okitambara wakache warganka hati okutebezaje kuna shomena kankomu senior 2 akwa primary nkanti neshonga ati kuna kire nkomu senior 3 ndikushomera muri mwizi hasa tukatujya badeskora amanya MC hato kitambura watambure bigere
waruga bushwere waza kamwizi umucucu gwa kwisire naci ubwo kawoti mwene baze ku ntera z'ubucererezi ukushomo yanga kuzayo hatora abantu bataruka ngushanogo bakamuroga abantu rero aburugambo ngushana atakushoma kunka kandi nyebaza ruhanga kugira ngo umwana nkaho yenda kuremarema mu you just mushabire hati nagira ataye composinga ati ajobo umuntu w'amani namwe nati nyonke ryawe binteganise kandi ebere talent muze kushoma nyihesimo kashati niza kushoma kitujyo mu technology ngumanya sima hati nyonke ishomero bakaminga mirundeje aro bumbare ndeba haka video ari kugamba ubyo ati nyomu secondary abantu abinje bona ninye nabatira Facebook azobwire bwa ino buranisho bakaho zero Facebook bari kugamba ngo ni wabatira Facebook abinji nibanjura no kunjurira wakuzayo abinji ninye nabatira abo kwa internet hari umwana bakamwita Muzahura Johnson abana Richard Selector abana bankaba Diana hati nyo kuna mazire kubirusachi ngara namanyijya internet hati nakibata mitobwe ngayine nyakenge ba atka senior 4 tukutandikeje bintu nkanyine nyaka 15 kiri kukoshomero kirumu nkanyine nyaka 15 musenior 4 nkashomanye umwana munonga konka ukabaye ubwirowe abinje koshanga imyaka 15 namba yo MP7 hati nyaka 15 nyonka nacyo akuba muzeyi wanje akari ticha muzeyi wanje akari ticha so kanda jyo mwebembezi hati nyakena kana tankire kushoma konganija na dabra mu P5 hati mwe nukaje wakwate nyakena wagitaho mushanju wagitaho munana ngo senga munana nyakena to kusi 12 so 12 ngani nzo musiniya wagita hena ejo imyaka 15 iwaye 16 so norebera kimwe ngo nyonka shoma ndi muto munonga hata aho no twagiye internet mwene aho no bakozire ganga yanyu aho kano janka zarwa nko mu UK ningo nko munsi ka America ninjanga kabenge umujungabamwe bakora za computers abo kuba hati nyonka bambani nyenda ngo na hati nora isimu yanje tekakora tekurga mu ngaro eshabiri nani mbanjini ho na power bank yanje abo kuba generation yitukuzamo mtuzo mu technology munonga yes senior 4 wija wakorota haza senior 4 tindakozire kubi senior 4 ko kiri mwize ko wagire nanka ko wagire nanka ngakiri mwizi yanje senior 4 nkagikoreraho ati bakambinga umusenior 4 master haka deputy witu akabogeta kari mu ndati konka tarambinjire kugira ngo yambingira kimwe akaja tumwenu Yesu muzawo waturema iroko shomeno rugankahi nshongeri yesumu roshomano rugomuka haza muzeyi wanje no mushije gumire muzeyi batarinka yogo ati kunagiye muka mutebeza tatu muzeyi noreba tinyo bambinjire so muntu konka hati nani ngushaba njene mpangise hiyi nishomero nishomesiri ya 4 ndikurga hiyi nakahi nishomero muzeyi ati mwenu kora areba warugaha ngo noza kushomera hiyi nishomero nakora ki nakuzaruka orota banyakari umwebembeza akajya mwembeza ariko rani mushishire shitindusa eze wazaruka atachi nakoze reka mama mugambira ati mwe musho yanje ngo wagenda atobe wagendera kimwe kashinyo nyine shonga tinyo nyine shonga kwataka gare kanje na haempu naho Empunu njiguza nawe ko najigurize ngura nasumu na munyana jaka mweta ordinary esima ine TV inaka na ka TV nyapa nsenja aho hihi nbayita mu ruti no naboneye namwe n'umunyana wanje bakweta Linda ke hirare akaba kabijo wanje kureba umupira asimu yanje ya TV bitu mwaka ciwe obaze ngo bibira zinga keri nke 12 12 musiniya 4 hati niko hati nyowe kurugasiniya kuruga mu tamu ya kabiri yo kubanza ibambinjiremo ya kabiri twagarushire tindagarukire ishomero ati utagare tindagarukire ishomero nyonga ngenda kwanga muze akambi akakora ki urureka akambingo muka toyinemuka hata bwo tinemuka nyine gari yanje hati nyonkazayo hati muzeogwe ine bintu bingi
achine ntoki nyingi nawe ntwene tumujangwa jiro kuyagira uyiya tusharireho umuntu bamanyuti nyina hundi hati nkanjenda nzayo nyaye bitoki atariyo mbere etagari hati mbiteko munju ngijuka shenkura kampa ho radio hati ngumani ntera ka radio kanje nchibanta hati ngumani ni shoma kunka omusiniya fonkanyi na magazi minji kurwa musiniya wanu nkanta kusingwa munonge bijyaho harimo abana ngune ba George nawe ntata kashoma yaba engineer hati tugumo mu mberejo ngoma nkanza mu kibana ndeba film ngaruka shoma bitabonye ryambere mbongari barinda ke hati kuna birenge abanye koga shimushaho katwe tuzakora ati iwe nenshi ko jyo mujyawe nenshi bakuzakora kigezo cera yo mukashesho kandi no mwana wanje bakumwetara ubwo nebigezo cyo kweruka bakamwetara band bakana bakora ati tinyine mwenda tinyine mwana kandi kugambire ugume ma appreciating umuntu we no wakwatira no buyakuyamba okace nikabasa kutereza embera yawe ubwire bwo so muzeyi wanje akayashomire hata karo dosi witu bakumweta akana azarisho wa Winston ni dosi no witokwe nati munywano wanje nangwankira kuganira nawe ate togo mwanishe ni munywano wanje hatoka burakora kigezo akar dosi we akwata mwenda gore umwana rabani raba no wit agushara mu kabiri nanyampereza utandika ati manya bana bona butwashome nabo siniyafa abinji bakaremwa no kweze bigeza akwa babitashashwire bakabibaremesa konkati nyo bakabanyitira merisho bicihe tishewe na amanywa nkejo kandi ati timwine bataringa yo bumwe tarashomira aho na batobi ne wakashomire mwiza hata bigezo mbukora bihwa na bitaka huiraho marivuga gari nako mukatinda mbugana muzeyi orada kambingo muka ngoko kure izarayika nakayante bizaho akuza kuronda sikutandika kwijambarara of course no jot kanje nanye nkoreki like the fires abakwata bazire bakareba ijo mutano wa kamiliyoni ariko gira ngo bakamujyango mukuru tasobya yaja two side ngo no wacigambiri n'abakuru nabo mwene bashoje mushinga muzeyi abana nito twatureba abana babashenkura nkashenkuru nshija babareto mutawuni kunganyo muzeyi yaja gumaho ati abazira bamwe nabo wano baso mwana bashojya mukaco bamwe wano baso mwana kugira uko wamuyamba umuyambe ko nkakabugana muzeyi ubwira binama mazenta kumureba narantaraye shereka rode yandebira kandi avuga piki nyonge agari yayimerera yanyagata mutabani nte kanyine vakedo ndiza ko yamemari kuja ngaruko mujyana atotaka yeshereka atumura umutabano wanje atumura ati nanye mujyana muzeyi njyo mukore bigezo umutuma go buzire guhagarika mparamba muzakati ndashonga wayine kintu gacahi ikunga kandi akana tutera munonga muzeyi ogwe so hatoguma no mutina hato gumoyine mako kutina ikigambo ati mutana totafaye ati nyoye ni kunda kandi uri mutabano wanje turagambire binji uba tarampira muno ushana rusente nje nazayishomero twantumarire bigezo hatajyaro kigambo kikakiri kimwe takushoma tashomire ko kanyonge umuntu ari kuremera muramwa nshakura na moto yanje niremera muramwa musikora ino ndakuba comedy yani wa mani ninga kuba umuntu wa mani ni kuremera muramwa no kuremera ubuzima wabo taremira muramwa ati tuyine uci wakuraba ebigezo mbokora ebigezo kujyasho wire muzati tuzeyo no torabikozire no biho ubwo kandi abiro mwana urudu tutire ko yakata ku maboko zire tokozire tuzayishomero headmaster kajati atogo mwana yantinisa ati jo mbanta bakubanza abana mwenda babanza yabijamo ati jo mbana mwenda bakubanza ati nayo ndo mwanya hasi ni ya 5 ati ntuguma ejo kandi babasha yewe kiwo musahejo uhurota ankani chumanye of course arabanta batakuremwa hadi nyoni sasuka ngo umuntu yaguruka yo ngo nabasa kunde kuremesa nkanya ninga cinta cindi haro umuntu ari kuba breast ubutaremwa
kandi kindi wanoremera muramwa ngo umuntu uri kuremwa nori kuba yarugamburamwa konka abantu basa kuremera muramwa nati none oremwa ki head no mangu bakampa umwanya bakumbanja ne sente zenyuma ntakaga noro umwaka gwena nanaka kuba ariyo bajine naka ne pasirip ya senior 4 bampa umwanya mu senior 5 konko mu senior 3 nkatanka kushabe shara na hate cyo kureba nimfa yo kuyamba nganjira ruhanga konko nyambe icyo mbere yo neyindabiremu kundi banakuzira na nyambe ki na nyamba abandi hati mene jemboze rikare hati bampa senior 5 hati joininga senior 5 manya sendika mwizaho nabaka bashomesa barunji nkaba history sendika karo master murunji munonga wa history ya African nationalism na mweni nyondi patriotic munonga Hague katwara Hague history economics geography stroke submass nyo baro bikajyantamire buri abo kuba nabwo butabishoma naje kubishoma kubiku master wa web baro haro bwanyu musayangira atiwe mazima ribo kokushwa aza kana rugabugamba bamba kafahu umureje nibwaherize ku atireba rebo ko jire mazima ujuka kurugabushwera hato witu nuhamanya ujya bijere kuzamwizi nimbicenga yanyu muso mukirasa ati umwe noza kubasa cinkevyo hate baro nakora ki nabi cyawe nyowe nabi cyawe ati konka kunakire nashanga ngo wato ari economics note kwa kushoma ki baro nashoma mwaka kugwahwire naye buzana naje konka akari nkaruhanga nishomire mwizi kandi ba Richard Ojuke twineganga yitu twatandikire ryanyuziki twatandikire kizina DM swaga nari bwine wiro bo watangije music aho munako musake kandi mpandikira kimwe geshongoro fact nkandike geshongoro Richard yajati iwe mwana ati nunda kusinga bayidike zo kwandika nkandike cyeshongoro bachikachiri njagara njagara tandike cyesho aho company ngabishatu izo bambandika nkabino kwandika nka radio koko yabe handika Richard njat tumuhana tukuri serious in fact aro Richard dogo kwa simbo musinia 5 twenda entertainment entebe hati na mujante harake shongoro kuna mugambe biga ino ya barista biga ya karista tawaja namujante akeshongoro yagarani mukwano njagaragwe wasimani abantu bamuhakaruru ariko batisa so kuna cyo musinia 5 na garanti unashaha kanimbasa kugwera mwizi nkagaruko mbinarugire mu irakajyaranga jyanzamu abohereza tamwana aho musinia 5 pereza umwaka ohereza umwaka gone senior 5 senior 5 kawo nazo mu 6 aho ndi mwizi ngambira muzeyi umuzabwe twatangire kandi atitinye mwana umuntu washomire kubi hati ukasinga hati muzeyi hati muterera kandi esimanje nkanjine nyono nya esimo kushoma no waja ngo okushoma kureka namwe nati government kagireti ekargaho yikiriza ijuka bambingira mu boarding hati baneto mu boarding kandi eche no kumana ngo kuremera muramwa njiragamira nabeshongoza iwe nozo wa promote mwoshanga atakukundira kunka guma nyancha kare naza kukunda yamara kureba ekigendererwa cyawe ninga kigendererwa bigendererwa cyawe yes hati muzeyi yaza bugamba shabo umwanya MC Mashweko muzeyi umwanya bagumuha muzeyi ngambira abana bakanciririza nyuma ganga yawe yono ngambira abana ntinyo bashabwe amutima kandi neze kushoma ebintu bakabiciririza nyuma bat nanka yitu do muyita unashomera babimanya kasheshe banciriza nzeyi picha direct antaho bugamba gango gisigayo ubwo muzeyi ogwe sento zazugumire noshwa akabisa bugamba tarampiye noro yavuga pichera legendera cikuru yakusoma ishomero nkaza yo nyino mutogwenka ndayine memory card yatunjiguza ngumwina ndishana zo agenda ine bugamba tukabugamba banyakira shanga yo mwana none ashanje bright AB obakari bibiri ngabana bakende sabo hati bajyo mu ministry of finance ne bakorera kimwe bana babugamba n'abamana munonga abo nashangireyo
mwene mashoye ko bugamba nangwe bonera afuko wako batinore kuri hati namwizi babishi bakabatangira kundeba aho kasha bugamba bawe batakumanya urude kore ukawo kata karekodingire konga nkaba nimba ni performinga umashomero nawe nari performinga cyashongoro cya Bobi Wine forever for was neba buri bo bugaga neba bugamba ukokero ko rubugamba bwira uko ndamwizi nkani performinga yo hati kunagire bugamba nagumiza muni performinga hati nangira kimwe kubaki celeb hatobwe bwe muze ya recordingire nkanta ka recordingire hati ebitabo tubishoma kashanga abana bajya bageze kangambira economics kadishanga abana babira bishomwe bakamwita Maxes Onijo Scovi nangwe master wanje economics no mumanyani bamwita Robert akabaroya ati ni roya no kubaroya anshomesta tushoma nshanga history mukafureka na depot shanga joko na feri mudosi wao ndo wanyambire mwizi kandi bakaba mutire bugamba namwe nakangamba hoje ninja no kumpa mwanya ko abijire bwanyuma mwanya bakakora ki bakagubima bambe hedogwe ni musima munongo wabari bugambo bwirobo kabora ati ebitabo mbitandika mbishoma ko yanshanga abana bashoma prep shanga ki kitakutangaza nkaza kwiko musini ya 6 term 2 patino rukunsinga wabe hindukana bwabisangira nkaza kunanka kweza mu economics kadikora pointers 5 ai neb omu history kadikora point mukaga yes jogora fena nkanje kozireje munonga konka jogwana niyo yateganisemo yabagiye master wito wa mwizi tikimanye cyabiriho konka ibindi jona tubikora ukoraje munonga yama umwana we bugamba life ya bugamba ekabebonira abana bugamba bamwe bakabajya bacakaze nishwe ari utufuruka twaza rushanje twatera dance ubwire bo mu secondary wawe rushoma tumurakoze muka strike yona nyo bintu bya strike nganta bizamo nyonjo mkabushumwizi mwizi strike kabayo namwe naro mwana ngo ni Mandela karekera ati itafari akayaritera osi yagesharate ubwo mwana kana rugaconye Mandela kari munywano wanje bambe rest in peace Mandela no butuguremo tukayikubanza Mandela kijo witambaga kunga kandi no mangu akitwita fari brother akamuteri okay jo tindi shuwa kunga nkahurira ngo bakana bagwana ho mukavuyo umwe yatungeramo buzibejo tindabizemo munonga ni family issues kandi nabahagize banje abinji so kunga nkahurira ngo bakana bagwanamo hata ngo kugwana kuri so noreba ngo kugwana ni kuretero kugwana kandi kuretero kugwana hata shanga ukugwana kwabo kugwana mpaka tuchukwayo iso ati no birebera strike ejo niyo narebireho konganyo bintu bya strike nganta bizamo kandi ati nyina khire kace nyine ndongozo kuto mutwe kandi ngashishe niza kugwana na master yankorera ki nawe nkabana bitu nkandane bagwana nje tishebane bafaci konka ndongo yo nkanjitera hatukaza rushaye twatera ndongo rumwe batukwata osa ija bakaba mweta kisanje tumanya osi nyone mutaro wa chairman wa Bushwere RC2 ngumwa chairman ndabibuzabuza abana bakazana mu muchome nijwe aro master bwashanganye nesumu ubwire ndaje ngo akamwa bakumweta Bright niho twamanyanire kanye nesumu mushahondi master yambuga natoine muci tunashitikanye nimeze sabundi atoine sumu no mwabaje kavureka tunyongire sabuni tekende mtkande sabundi yanje kaneneza koze yanje neneza kuyamba chiwe turga sabundi yanje naje yazaje teka twituna kubinjiso kabachi ndito mbinjiso yenda chi iwe nshango mukiraso shomese namani yuko aricho ya meji nibajangwa abana baenda bagumane sumu abakuba nyonkamba buza abantu abachina bari bizana bakora karicureta bari bizana bakora ki bari bizana bakore emotoka bari bizana bakoresha kongimwe mujya Dwidex nangwejo Dwidex najahigure bibarejo najaza senior 6 na university ngumanya ki hati omwanya gwa kurekira tukagira kitwayigana ngo ati singakora software iyo gumire ngo simugireka gumanka kiti ubari sobuti emwe wagita emwe nibiri ino numugita ubutaka mugite muteye bayizara ikabayo babara sente babara miliyoni wagita miliyoni wajya mukugira uri mukubara buti wajya mukugira hati wabare mwekage no hata arawe bakwa miliyoni gana to kuzibara
nizibara hatezo nazo ndizetaga ngo banzoze kubonabona cyakora system ya education yitu nayo kwata yona umuntu wakazi ni ya force ni ya 6 hoba ine cyo kubasa kweheshera nobwo tuzomukubija bamwengo okakoro gwije kusinga yo Burundi takubasa kora gwije takubasa kora ki nese munkeje tuwatana mwana wa Facebook nkaboro bwire hati sinoshomire ki oshomire mwe wagita hemwe biri wagita hibire cyarara nciguruka kita kashe cyarara cyaguruka no kijya obwire we washoma senior 6 yaho 6 yaho mwana wazikora point nazikorera kimanya wabo ku za university muzayija nondero buyamba akaro captain munywandu captain azira maxate tumwana we atozo zikorira gwambara nte atereka kutwara UCC mukono uzaro tinyine no mwishiki wanje process omwe hati nyowe kunarigire bugamba nti senior 6 najezante ekiroto cya kikasige cyo recording nkahura ka radio kakugira ngo wa producer Ronix gije na George akajyo mugezi munonga akakora first grade muri mwiza twa recording kongacho kitararemireho producer taratwarize muje akwa katuterizo barimwe yakana turekurira obwire mu recording juri nza kumisinga in fact ngai nesha shongoro baby nza kumisinga baby nza kwagaranyo baby nza kwagaranyo obwire we awachimwa wayo shongora mu Rwanda nikirakari nankakara bright aje nikirakari nanka we hati to kure bwiro bwe ndongo tukatugitera wagitandikira hona kandi Ruganda ko joti nikankwate Uganda yone ngani mpandisha shimwe Ruganda rurunje echa shongore cyo cyambro nkakahore kandi gaje shongore njagara atanjagara ngari najyayagara njagara ananjagara tenga tanzarawa tukandibandika uko bukabujyo bwongo kandi ubwongo tubukumanya ragweje abako haza kwetegereza ibintu bari bamwe bajya ngutubanya Uganda ngumava ngo bamwe baruganka so tukugira ngo rangweje nico kijyaho ngune cyamana wo abinjiri rangweje cyamana in fact nyonkabuza sweet kid yanje ati music kamwine tuganira koko nyine ati music yonkane rangweje batabakanga kanga ngo Uganda wano makugweshongora ruteri music is language itself music is language itself nubasa no gama mu bibiri kikwateye hati tuja tu recording anima yawo no rukundi wa entertainment aho 12 senior 6 nkajeza zinga una think 14 kuna jersey think nkaura karanga radio west semunjire njitera aya Great Africa Radio zayo wa Ronix nkija na George tu recording George producer taratwarize je munonge cyashongora kacu gutura girata nyonganye ne sente zo mwana ubwiro bwe tine umwana umwe so kandi mbasa kumutugira mecho kunywa yagezaho yakore byabe nabasa nkakora igihe shongoro bingi nakora ne cyaca madidi owitu nabasta namwe abanye simbireho hone menyeto yanje numuza kujinya ekintu mbwira bwe cyakwata kandi inspiration ubumenyeto nyinji abakunje simba tumba murekire hona abo kubanyowe obwiro bwe nkayambira abana hata onkarabizaho bullet narabizaho shagido narabizaho sanafuri na mwizi yona ako akari yabeshongoza abandi ba abidi baha konkanyo nkareta weve yabene basa kutere cyaro kandi katera ne town kandi musically ako ataro radio interatire nyowe radio kozi rumba nija ati bampa ofa yo kuza mukono kushoma konka talent giruga ntati ngende hati zina ryanje no bwa serebu mbisige mbara watu wako watangiye ubwa serebu mbusige mwizi mbusige mbarara gwambara yanje nze kubona abonera Kampala ngo niza kushomera yoro ntero kanjite BSU nzayo nkora nanka zo kushaba shabaro roba jimpa kandi n'umwana ni Joshua nangwati we ni roya kandi munywano wanje tukanywanira izo bere tubugana mu class tukora interview ro tugitandika konkare kandi seramo kandi n'ikindi talent hati nareba ro nyonka na hati nondeba kunjwira nore ka t-shirt hati yoro tubakugendebe ani bende ko yo mu class yaro bakatujya ngo baro yantwenda turebe mujwire tayi ati bubantu baguma ngo baro yani biba abantu ngo baro yani ntibitu baro y'abana biba abantu n'abandi babibake ngo baroya ngo n'abandi biba abantu sente ngo babashabe sente nyinshi kubahoreze mishango ntati nyoro kanjire kenshome sente zenyine ezo ziba ku bandi barona
bareba abantu baronde sente tatu yo kandi onde kose sente umanye sosi yazo umanye tubita Museveni akashomaki ngo Museveni akashoma economics ngo nawe kagiye kushomaro ngo bakaba bamugambira umushango banuguha ngo amutamisaro yajirugaho yaza akaza kushangana washanga ngo narebera haho naka aroho mushija no mweta David Bashije yes aza no mumba Rwanda abena mushanja ba Rwanda akari ajya tite tukushoma hatikije twashoma bwa nyuma rutaro rwahwire twahereze ku Rwanda atkonka history ekatugwa mu munonga tinyewe na sare ataboga bakabujya mu manyango kinginanka akakoreki yita abantu kasitujya ngo hatuwisira abantu ubwo kabumuzira atugwa n'abatumuzira kandi yisira abantu ati history yatiteganisa munonga yatugwa munonga aboka garisa koka eriya kangire kashoma economics bakabataragwe history kuba history ni nka politics wo takumanyaho kurga tukamanyaho kusa abo bakaba hakanisa twabye ngo nanka liye musaga umbirobu akarwanisa abantu abayitaba nanke je babire baruho yahangura rutaroro hatoje nkasha to guwaisira abantu suppose karatara yisira abantu yes okay hati nuko kwe nangwa abantu tuba respect munonga kuba chance ejo kanojana nkaza wago muri buro bwire no buyakubariwe no yakubari konka go bashira karaje atabana binji bakafa so hati njija Bishop si watinje korachi bagikoza yo oshomunanka economics ati njya ngo economics bajya nkoshi wakwindurota ngo irokorebe Deus tumusime anko Deus akari chamanero si 5 mbarara namwe n'abantu bagume bagira abantu babo umuntu akubasa kuyamba Deus atera akasumu tinzo wa vice chancellor ibi kandi vice chancellor wako anatora university kwa bishop ni wari kuba ari main konka chancellor vice ni wari kore mirimo vice chancellor witka matendence nzayo mu office hataza mwana na economics boniye kandi kagabwa ngikozire mu gikozire ryo rudi nanka second nguno gitwara bampa economics and management kose ngiyirba nge shongora kandi nge shongora ndikukora na kose ejo ndikushoma ati ngenda na bada natabona ho nabonire dano gwa Radio West aho watandikana promotion ntaka gitandikire ntero muziki uri kugenda ugire kweshongora ndikugenda ngiye kweshongora njana nabo bada nabo Radio West nanabeshonguza abandi bakandi bamanya bashirafu ndo nabonire abantu bingi ba DC kandi kose eje keta chimpenda nikiri wakaba munywano wanje munonga mbwene abo kwa kunarugiro mu cyaro we nangwa tukatandika gukora nkiri no kijyo muvaka ya 6 nkatanga korana nikiranga birahenyenda aho nikiragumana inspiringa namwe numwije kuhagira nikiri respect yes namwenda biro bitano kwakana abo kuba nikiri ato kubona Dan Radio West ogo nganjo wa nikiri Dan yanshangayo so nkani ishoma konkandi kubatisa nebi njoro ndabana mugira amagazi minji abana ya university mugira amagazi minji economics njishoma manayo barikcara tubatushomesa uro konkana bwo ngumana impranje kunzire nabwe nati ni impranje kunzire ro nturani impranje kunzire ro nonga hati life yanje nyijampora ninjindura ati konka umuzimu gwa internet gwija muzaguza bitoci namwe n'umuzeyi naruganza kumuteraho mutwara gunywe muzakangura laptop ye mitwarago akaguza bitoca mu chikondo yangura laptop ye mitwarago ashatu yiza twagironda nkuru yagikwata yagikwa hati nza internet mu internet yanje garuke yimuka nkora research ati nanga kutabeshongoza abeshongoza bakabaza Kampala bashabana za miliyoni 3 kubata internet ranga ndiba yakimpa desti buntu bucenka kandi nkora research ubwo bwire kanyi nabana nabo nabentu yambagana nabo nka Odeni manager wanje ko mu cyaro akazo mu cyaro yaba no mushomesa wa chachi ngani mbari mujanta atagendega then na nko gurindake hati research njigwa hati ngumani ntabanta internet atabeshongoza bagumana bija binji bakushomesa nje shomesa tine wanshomisa abeshongoza bagumana banshabo buyambe nibanshabo buyambe music nkana gitira bo kubaka sobwiraho natera ikirizo nkunde haye sita mukundwa ninyendi ikirizo nkunde ikirizo mpereze ravu Radio West bitera ati kunabire njyaho nkabona Mr Zira ndabataremera muramu
remera muramwa utakaremwa kikabe cy'indege remera ati radio ninye nabezine Great Africa Tera radio West Tera remera muramwa mukagira kodingira kai ergo nakatwa ofa ergo nikamuta internet twanywana ijambo ofa kama tukame mtwaro mwenda jekere ofa tutera remera muramwa jiona kai kamwe yaje ati DM hoshika bajiona abo ninye nabatira internet abantu binji bona ninye nabatira internet hati abuja ninye nabatira internet bakandi bamanye so wari abantu abeshongozi bona batandika kuja bakendo bata internet wainda kutaha mu promotion hati kunaje munonga internet barukwenda mbayambe kandi abeshongozi nibije bakwenda ubuyambi kandi ni wawe nogetera hanga ko rinkwasa wanyu mu mbere je yayamba hati nagira nti nyo talent yanje abwenje ndakugireka morofa nshomire bitabo aho gwagati kijana abo ndabona kishaho nakakunda nako kankunda agira atati konkasho zara ya kura radio na music tiji music itatazara tandika kukunda tandika kwezuniraho yataka kuzina diguri njeherizi economics yanga na najyo niringenda kuri barira hati music abeshongozi nabayambanta ekari nka 2010 njana mukaga no 2016 16 nkaruka mu studio 2015 enyaka ikumejo niko enyaka ikumenyimo ngwe tukora remera muramo hati niho nasharire mu kajanti music kambenjire kire ngumize muno kuyamba kandi ukora abeshongozi nabo bija bandengeza maho munzija ati mwene promoter wanje yanayishongora mazima ndandahura ntarije abo kubana nakutambuze cyeye Raza ko senta tambuza cyeye cyanje kitambuza okake cyanje kitambuza okake yabita red yaje tere cyanje tere bwanyuma naje ndwe music kambenjire kire ninga kanjire kenyamba abandi abeshongozi bakaba bari binjaho akwankana akoriye Geno Gion nakorire Megaton nakorire mu cyber space nakorire bavanara nibona aho kandi nyene aruba bakwasiri abaye bari hubona beshongozi bamani bona nabakorire uhiriho bace abakwani bapinjirokwe kandi nabwe nabone banyetaga aho kanyonturani upgrading obwonko hati nyine hati ngatom promotion ninyo muntu uri kubasa kukuza channel ya YouTube kajiha abantu omwe kajisa abantu miliyoni ukashanga umuntu ari forward kandi abeshongozi wabona following no wabo wamani so ninyo muntu uri kubustinga channel ikarugari 10 ukashanga ngune basa kuza abantu miliyoni abantu wacenga niyo wenga kabari wabasa kukikora yes nimbasa kuza channel yo muntu hatimanya ngo process yanje yo gukora nyo ati channel ngo mu western aha yes channel zo kuyati channel ninye ngikwasiremo nkagisindika hati nyowe nanaze ngo nazo mu kintu kikundema namwenu nisha baruhanga wanyihire kuri aho nakwa background yes anyambire nkabana nkimwe mashweko nyena ndebore MC wa mano mu western agency kumanye talent yawe erugeyo abeshongozi nka bright talent yawe j'abantu basimbe bahurire bakwikiririzamo wakireba oshare jo mugwe mu gishaba mukama gume nayongera kubatambuza akati wazo mu western nwambuza cyacano nyonga kora cyano yankore medieje nyine 2016 nabwe cyane tandika aho niho ndo kuburuza henye naho ubwirobwe cyano zikazi takakanyire YouTube mbone kutandika zikazi taro kutazagamba jamazimo mu western zikazi taro mu bwirobwe iwe idea jo kagihe yo kujya kantandekeho cyano ntandekere kuterinka TV ekutaza rode bwirobwe ko atekagize resente ko takagize ki ukacihanka plan nanke jo kagiye idea jo tine na 10 idea jo hakara habashaka Kampala bakabatanchira mu kutuba kugweta trending in Uganda yes hati nanye nagira ubita base gaine nyake nga hejo tinkabiri nebiri hey no batyo mwana muto by the way ati nicereka kurwaberenka uzaribenka UK amazuma ukabirore hari hati kari ninkora n'aba YouTube benyine bashanga abantu yare kujeta trending in Uganda umutuma gwanje ngo bitabwenje ati to katwine western ito Uganda yona ntufaki nayo kabwe tutakora trending in western Uganda nakwetegera najikora training ko wabukora YouTube bwirobwe etankiraho kushashugwa eketarinda kongeke kora zingaisha 0.001 nkafo
0.05 ukizita nko mushiringiro shango kozire shiringemo kana wenkanye tororo mu computer lab za university ndukweterera video ezinabire ntaho buri cyane babokora eke akwa channel zikataka kushashira 2006 yes 2006 so zikandi zishashura kongana sente nyantisha neze chiwani yashini baziya yo emwe ibiri emwe nabwo yebuzana baziya yo batankanta kumanya finishing na no kuziya yo yes kubanka iseyo dora nkitano hati kubije batamateka ga YouTube aho agamwe gazi yayo cyane mu kushashugwa bajangwe zitakwisadoro babiri izo zirugeho gije nkebyo hati chano yagumere trending in Western Uganda mwe no kujya ngo nkore media 16 hati no kuba nkore media no trending in Western Uganda na nkore media hati nico kimwe already nico kimwe nayo ni nkore media kandi trending of course ni yero kusinga yo kutambura so echo trending ni chitwara haro mu practical then nkore still in Western Uganda so nigizi inajya kurugira just konka tukarita mu runyankore karihindura tarto mu runyankore ochitegera so nuko cyagenzere chiso hati chano jo nikwendishe nkagikora so hata mu processing ijambo no mushija umushongo kwechitira mununga mushana wabanyachitara hati mushanogwe ndi nkwa respect mushana mushana to 2019 nankanterera DJ Amos we barenyo niko ndikucha kungete ngo DJ Amos ogwa Amos TV ati mushana kana munywano wanje ati ngamako kamukorera YouTube kana tobwe kanobuzano bwanje data wakubukire kana bire star ati mushana tukwataga nasimu tajya ati noje basante tinimbasa mushana taija mbarara tukabugana tuganira tugitandikaho mushana kamashabazinga kamashabe 10 ampa hemitwareje etana gym konka mwana by the way na kutebeza ndukweza kushomaho imbere kabambe munonga kunarize university bakambingo munju renti aha ndaho napangise kapangisa ameza abiri nabona client mwaka bakungeta digoro no mweshongozi wanje narugibanda kandetere mitware 5 abo kubanyo kunagere kweza hati madamu unatayize abeni to Sharon teacher hati akana shomera kabari hati ndija twabona natakarezeje kushoma hati yagirenda hati muze yagaraka yimusagwa muzimu gwana inkucwa gwaguno gwana inkucwa guriye gwa muze yandekura ati we warga waiza university tukarize no kushoma watasa wazumukutasa kanura kubara kubankaroye hari taraji economist already hati twene umuntu bambingamo so mbera yabambaho umwana umwine ayinenda toyine zo kumurisa tuijampora twakururuka buko yejo ninkureta 2018 twereza kushoma na Afrika yo nizo mu Kisenyi nazo mu Kisenyi atanga kutura mu Kisenyi napangise je mitwaro mwenda natamu computer kanji guziraho kanyambere umwana no mwetarinda indaine diri yatire ampe mitwara 3 neji akwa computer zanje zenyime zindi bakaziba ejo store nindingo naga kanabona computer ndijo nijo nkaguzana laptop inare nyine natandika ka library kace nabo bakastoma batakurebeka mbaro bake kunagize nta tkanze gukora office tatisharo tuzaguma aha ndire tutine cyo kuriraho yaho mbereri byo mu Kisenyi nisho mutawoni hari umunywana wanje Katabazi George yampakanya kamuhetano nawa hetano mwanya kagucikwe hata umushana nho yashanjire kai wabona hata umushana yejaho na nabandi bekija kuba ninjuka nkayeguza mwana center bamwita Shoni Jonax kamweguza 10 yazi mpa napangise cyanje bitura biri mu ruhangamanye napangisa nga inchaka nazibona nazimo konga ko natangiye gukora mbere yahindukamo urede ninye nabenye n'ubwongo bwa internet nananyima nabwe nkana kwasize kuba nyokurwo mu yatu kandi mba in the center kanye nabenkorera beshongoze so zebirize 3 zikazi takikora ki zinire hwaho zikazi takiburezo zebirize kwa heze banyi bahesimu ati yabura abantu abatakimbona inambe zimwe kakujyo kwandika namba zitari mu mazina ganje ataronke byo no gishara sengwe zimwe zibura ba cyber space bano nambura konkanyija ati
na ati kankugire mu field henyine mushana ija mushana mwenu kyampire tano nkoraje bintu je nabakata kabimanyire content y'abantu bakabagitayo binji yo mwato weye ubwo manyaho cyane nezatandikire kwiguka abantu batandikire 19 kuruga 16 kuzi 19 nore yangu nenyaka kuko abo nakorire cyane nyuma ho nayigire cyane binji banyono banje bakaziguza kuko nyonkere media stine mugasho kuko nyonkore media nkagirekaho nakwetegereza ko muntu wabira ine kiroto ningo uranga yarabire mu kujangu ikintecho kijyabe cyamani yes ati mushana tukora ko yarze hawironko mwaka cyano ndeba yene tambure ayo mshashikanuka yachitira hata isha ati cyano ko ngakaniza shashura ati yasabanta abante tineshashura standika process nyumja nti process ninje manyaje kubanywe ni mayangu tine chikurema research nebera ahead neberoho cyano tugikora hata tanka kushashura hati sente mushana kuyayire kunarebere cyano kwe kushashura ndeba nkanje ryarevo yo kubona nurunda rukumi nurunda zingahe two kugaruka ngaza gukora nkore media bitkangira cyano yanje kangira cyano kero ekeye nabante 12 ikandebere ngo niwasa kushashura bacyanye ntakurwana nayo ekeye na subscribers 12 tugura nabukaya sindikene ukawa wagisindikene ekaya sindikira kuba nkamba nimbika yo wakanyinji nyinji tukachero mukasheshe twaje ninjanko bwe nkana bwine Beazine namwe tanti Beazine ate tukongaka nyine cyano ntabwenshi tutakujikuza tukareba tukaji abwenshi tutakujinanka kanosha ngo MC umusimo yaka akajira ubwo kandi ugende kuranga promotion sakajira ajyo mweshongo zindi promote ntikaninde basumu yahandikiro MC tokabasa gukora ati nyowe nimbaza nari fasa yoncho ndikumukundira rogo mwana tukare hati niko kusama tukajeta nkore media hati tukatandika hata katandika interview tukatandika na interview ya Megatoni twagita yajiyo no musha yajibuza wabajikwasire hati niko twishire ntukora tuso hati mwenu umucaneze nakozire eje ya mushaneri ngajetandikira kandi najikora kandi najiheza kandi yakora hati ninye manager kandi yo channel kusingayo ejo kushashura ryo nebinda kuba tete kuzanazana ejya higura umunonga cyano wagikorera ne kushashura cyano yakete nye nagikozire kugitandakaho nakore yaririane nabaso mweshongozi kugitandakaho bitajya cyangwa mahaje leta kugiterezamo izina atandikira kandi kubata internet hata beshongoza abo nye natankira cyano zabo nene yanura nagiterezamo nane ya Jack nagitereza kujimara hatejo generation ejo yijane ejo abandize nye nakozire cyano zone nakwete yes ubwiro twija nakora cyano ya Mera Simwe zone za hati nakore ya Florence Musimenta nakore ya Megaton nakora cyano ni nyinjo nabwe nkazigamba nzimarayo nakora nkore comedy wakoreye nyine njishike yaje mukutererwe tkaina mechosha tukanje chachonka by the way akora kabana bukora nabo ati bright bakanterera amana ndiku mayiminga bugamba nawakari mundi ku dawar ku mayiminga mu konkai nationi wakanyanga kana mayiminga bya gravity akai nationi achibona karokeye hariya achiyunga yagize kajati bitatu noza gwa rushaje no ngwereye nchaka atondix so wayishongwire ariko rugarushanje n'umutabano wa doctor adatu nyobiye banje n'abahinji acherira karatukanye shombere bitabo soko nabenja bright ko kanci cyase university yanterera kubwe bwiye kandi za ma radio ni za western ati sabo diamante ati niye bright tinye shongora zasinjire geshongo abantu twinena kuko kaloko wanyisegesha ngore cece yari umuntu go weka stage mwana asonera impago kana shongora mushijo bita ati washongora kuzaburiwe bwawe yakata katire hiteze zagaruka akaza munanga akageshongoro wa South Africa wa Drizzy music nunji najura nareba
hati nyobu ubundekere ubundarekere nyuzike hati nabona umwana ngo gukuruga gwampara namwe nushitije ku batindusa rushanje yakwata rugamba yakwatagana na mwizi bakajya ngo bitoro na distorage kabwe cita kwambusa abo ko bati kuna ibeyebuza abana abo ntakusosora ntakugira zono zine kandi ubuno kabaya ati bright nani ndetaru nanka point yo kugira ngo bright kampe mitwarina umwana we no wabira mporo sente nkamuteko memore kandi nkigira nti ubundi nagira kunaba nyije muyambe ngire kunamuyamba bright campaign ati ngaze eshatu zawe zuwasindikire nizo nakwihireho ima kakureta mbarara ahubwo kuba no kwerekereza emitware eshatu yo gukorera kwezi hati nkanyijuka talent babe batuyiba buriya tukutanuka kweshongora ukarete mitwara abiri umuntu akaziba kanga gukorera cyosheme kuba no gukorera ukarete mitwara ngaho akakwiba kuba nyunkanyi n'uburgo bwazo kanyi n'umwani kashata umwana utine mwani nchimasa no pakasa wakajejore nje kwa nabeshongoza binyo timbasha bana sente nyingi nibije wanje ngunyindesha tumuyambaho mwegesa deno wagira ka sente kingi hati mubarire cyango kandi bakiriye mija mubarire cyango so eje bintu mugume n'umugega uko anyowe mbasa kurwana abakansara ntayongeraho nashoma masters ubundi mirimo naje bareka moeje wachire bakubati nyowe diguri ngagishoma hati naenda ninjoining abakendesi banje zo ministry nanyo cyangwa mu finance hati ngo mucyara wanje we kunahereze umukisenyi ife narugayo nashabaranga nabo nakaju nakora electronics kagitana kampara kwihobwa life ne hinduka ninyuka nyowe katandika no kuvuga imotoka nyaka 2006 covid omo yisha yatahamu covid yatahamu kwa covid yo kubanze keri makasente abantu bakana bacishohoza kuba bakaba mangu baza ko kwa covid ya kabiri hati bakamanguneza ko hati babike sente so covid yo kubanza namwe n'abasurukare binji no bagiga harira so covid eja binji bakajigiga hariramo abinje ayi baguza bekingira hato shanga ngo ekikache wanchi government MC timahora achenge kongo ko shanga yerinka electronic setup uniyone kinjire ariwo ine atabakafunda abantu baza kwijankahi wawe nyina bakumuntu basa mukafundo iguraho uguza ati niwo megabe ati yavuze ngo abantu bakuguza mu town yona bakingire nguni bari kuguza no kora seta zikwinganaki hata binjabe bine mari bakagiga harobwe abo ko cyo mutwaro none ushabebe n'icyo nyori shika kurgaho ima nibakana baretere mutwaro mushanju kongo bwire bwo kwawe gete nyenda kurgayo bakaba kushe mutwaro ashatu nobo wa maximizing sales just ukakora sales nyinyi none ukora sente kuyankorejo duka life kahinduka hati office wa muzamu wako za office nakora mpango nkaza Carvalho nazamusharaba nashaba ndumukama ngenda office mushana kaza garuka tukuzagaruka kutereza cyano kushashugwe 2020 nagumwe kandi na office kusinga ya manu aha right bitu mwebare munonga kureba kandi mwebare kugumaho mukagumana muri ya program ikibozi amazina ne MC Mashweko kandi uwumenire ni CEO wa Nkore Media DM Swaga ninga Shirona damutwere batarenga ya niwe turiyo tuganira mu mpora umusheja mwahura yarigire mwahura ebyara beremo bikabitanguhi so iyo no basa ko riyo ko inena ku ningo rwo ngo katobembera konka hari abantu abatobere mbera uruko yarabere mu mbera abantu kabo tubakuretera kugira ngo bakugambira he barigire niwo muntu yo mu mbera nkejo ningashi iwo muntu rukutinatinamo ugira ukamo manyengo mbera yona no basa kugira bamu eshaha yona ni burgeyo ubu muntu wamani twengerayo aho 2021 wisha waye Simba katugaruke omuside ya politics wisha waye Simba mwizi nka kansara already ko no promotinga hata ho washara mwana ngo uryo promotion kandi ugarike muri oze kwesimbo zo mu politics nkaba ati nyonka kuri politics koko wareba zikazi nyambo zigira ziti konka ko umuntu wawe nakunda kuyamba njye tukanze mwizi ati aro mushabo umwe wabira secondary ninga campus ninga kahine hiwabiro resimbireho university nkaba kansara Hachinya university nkabakasa no representing economics and management namwe nabampira karumwe bari kanja nkabahereza je kandi ngambira abantu ntabishyi banje bakakunda bampakaru akuba
nkahajwa munonga abishye namwe nabishye bagwampara mukiha bure kintecho ana hati nubwa hati bategwa kakwereza ati burabwire ati kandi gira campus rode mbende kansara tukika abantu nkaga nta experience yanje tafa ndikanze yonze kwereza abanyamwizi nazayo nayisimba mu karuru konka ubwo bwire kankiri mutomu kandi akaro mutomu toma kana akayisimbire na akaro na nundisho Jordani wo witu hataro tomu nanye nabegitamo kunga abantu bakanyereka rukundo bakanyereka rukundo abantu bantu bankunda nganye ne pichi ndiko zivugaho njana Asumani tuvuye akaruru ubwo bwiro ko takizire ba politician abinje beneme kintu kariko bayesimbere akaruru kaheza kumusinga no bakababarinka mukaga buri umwe nagira ngo akaruru bakakiba iwe no ikiriza ngo bwiro bwe akaru bakakiba ninganiwe no konga katakageze mu mana marungi abantu bo akarura kanje te barakibire hati ngo kunakugambira akabaro incumbent wabira tuyireho kandi ari vice chairman wa district kandi ari kurugo witu kandi ari mukuru nchimayisa ngwaka ubururu atobwe ubwo witu bwakora ki bwabaganamo kandi nabone bareba ngo akana kataka kaza kuteganisa bona shitwa twine vice chairman watirebecho then side agent je yamwizi yitoku akana haruga yotomu atomu na wakaya yakuzire yasavingireho ati nawe bavugana factor kije wasingana tomu kandi konka cyabire kirunja atobwire ko bwijire n'ubugenda tomu yangira ati numanya ngo hatu kwire akarari kwire hatentebe buna benyasimbire nabo bakajangwa hati Ronald idea ko ine nunjiwe igumiza mojo webembese hauka tomu na yende ntebe ya 05 chairman hati ntebe yitu yanje vacant akwankani ngenda nabariya mesha to muntu wabe nagira abura atakugenda hati we nayaroka atakugenda tukurengu nawe nabane cyakurona abantu nawe yatahireje atakumanya nawe yatahireje hakubati nyonkanye ndabantu mbahereze aba bagirebere ngo ntebe umwana we yabeshemerire wariyo nanda kusavinga abantu kandi nabwe nabampa yo ni ikigamba njya taro umuntu orambwine mu buzibu na munongo mukundo ndaho buyambi especially nambwine iwe nkiwe umuntu abwira bwinje umuntu kuza kurgayo kesimba na habaroho ekinte kiri kukuretera wayesimba iwe nkiye cyakwiyoka yati rwampara yitege ninga mwizi yitu ndekanye simbe nkore iwe nice cywarebe kikuburamo kayetere kanye simbe abantu banje mbakore ekinte kituba kikozire ninga shindete mechi kikizire mu nibindi ati bakabuza politician umwahame yaje tabantu banjire hati naje abantu nibanyenda mashwe mayano yamba umuntu aje twunkuga umwana nkamuhaci hati nyine nkamunwana wanje bullet no nakore sento muri kaburomu nkamushanga bullet abana nawe bacakara tine ngakora ka business uko abana bona nabarundana bayege bintu binji hati umuntu aje twunku buyambo ubwo kuyambamo kuba umwebembezo kakora ki wacireba dirati ngunywe ngwaro wefuzi ngunaendo buyambire rungu ni nyine sento mushawo rero naza kubuza kabiri rero ngo sente za government zija ngo rero na dinoshanga ngo ndiyo niza kwiba sente za government rero ruguto ni mango muntu yayi no ruguto rubi na yaza kugenda kuzara nafa abwo ruguto rubi ngabure ntambura rero njyaho ngo sente na nguzijyo mu corruption hategyo niryo binte binyo bintakwendera kimwe bakugira ngo character yeye kandi kindi nshakira ni bone ndoro kurebero bwa kabaka ningo bugabe niwe uri kumanyaje bwiye giyo yegira ejya kakarakashagamo Museveni akazagwaha abintu bagira ngo akaruga nkaho yarugire na ninde wa history amakora agatari confirmed haro wawe najya ngo n'umusharo bawajyanye mara kugira ngo akaruga Rwanda na maza ngo akazagora kumugwenda cyane na Rwanda ngo yija ngo katigare classified dago so bataganto hati konkaje ngo agizire ngo ubutu batujyo mu kampu nkamwe mutagugamba ubutu wawe tujye mpunji hati waro umuntu wishaje mpunji kaje ngagaje amazima nakagama kaje ngo akaje mpunjo muri mu Uganda nakagame no akanashomera kuno chanje mayisa ngo nikiba kiri in born okuba leader nikiba kikuru mukuru gakari nikiba cyakuzarirwemo so kigumiro bumwe kucejema kandi abakucejema ni baba bakora kuba abantu nonga hato shanga bamutira mu kintu cyo kujema tukashanga icyo kitarekeye nitenda ushobora abantu noreba ubwiro bwingi abahagize banyu nibakira ko bakwata mukubi kansara nabayine
ibintu bye byashemereye kuba nakora MP nabaye nebye na chairman LC5 ubwinjo ushanga ngo ekintu kitakozurwe kirinke cya MP konko shanga abantu bari kuvunana kansara kuyagireyo tine kiyatukoriri ka kansara nibintu we nimero mukeye yako eyash kugira ngo eginiye nimero ya kansara yashemere kuba nakora icyo kubanza nureba ikigambo kansara watch to mu rundi rurimi nuranjye n'ikigambo counseling hatabwe nca abantu nubasa kwita umucanga cya uri kansara ati nubo bakansoringireke kiba kitaba hati itwito hariho buri mukaje ngo umuntu naenda karimo naenda ngo muterere Yesu tuwagitera hati nubo abakansara wa muringoki makutigeze bachire jibanje mayisa kansara tristi connection yone yoine abo kuba na MP nawe takora kintu abinji ba MP nabo nawe nashanga Museveni president aineki aine manifesto akina jati uriya wagwa muvugoma hati president yija kajati niza kuba koransi mwizi nko kuyagigambira no muri wa MP kujibuza konkati muri wa MP kugikora ki kugikora ahubwo wagiraganise nwara kumanya ubwiro bwarakora ki waragiretere mu barakora konkito ntugamba ngo kace akanta kuwabona akakwika muntu kamuhika iyo connection yiwabonaho tekwe katugire ngo ojo mu position nibenda abantu bakora nko mu ruguto bakireba ninga bakora ki abantu kubijo baba connectinga ninga wache yendeza umuntu yaba jo mugwire yakutera ati njya higwariro ine mecebiri uwamo yambise 15 ninga wayanga so ebintu jona ito ntugamba kugira omujyago man gawe make ninga minji konka cinta cha achievement kugira ngo kizamuntu wowe ukemeye kuba nkizaho wo kwereza cyamuhikaho obuyamba bwano basa kumuha nkiwe wabumuha wakireba habo kwa noza kushangana president naona ngo akore konga naona ndo buyamba bwa America Trump ajato buyamba tinkwenda kububa sanje mayisa ngo nawo president arachikora mwiyanga jona hakwa no buyamba tarakore ki konga kachaka akajyo mu government eyita ya Uganda kajya kabantu ka ya Uganda kabahikaho ninga bakashomankura kansara iwe nkiwe Rwampara inentebe yabwa kansara ine ya chairman C3 inentebe chairman C5 ine MP abwachi waryo kageti dekanye simba abwa kansara hate bintebi ninyoni ntekateka ngo nibigenda nenyaka hejituwe vunkai warebere Kampala people power bachwa kado chiboine nyaka 25 nobwa mpoka zayo ningo bwa chairman bakabukwabo kubangu nakasindikina nyoni ntekateka ngo leadership negenda na age na experience nabire kansara university hatimbe kansara wa mwizi rero bo misho kibarandewe mu bakore ki bakindebe mu kandi naco bundi nimbaso butakoma kuko nakugambira naco shange cyo naho yongere kurugirira abandi barandebe kuko baragumene bandebe sabantu mongere mu murebe so ningira ngo ekintu ni process yes hata bwaye musobo wabirokora na nege vuga wabirokora ukiri cyarushesha waye no bikorera hato jyo mutawuni hati nibiza kweyongeraho hati no gumano yeyongeraho no yeyongeraho right ningira mwacura twenderanye nakubuze ikibuzo kimwe tukwendera owirobu no bwire bwo kwehandikisa aza nyawankanye ndio muntu ashire hasero kandi nemangu government kuza kushoza program yayo yo kwandika abantu bayo nebe planning shware no gendo shanga omuruka ninga shiparish ermu seruze harimo emuruka ermu seruze kanko muri 5 zimwe kamushanju hato shanga ngo murukogwe oshanga seru ermu abantu bakukanka 30 ninga 80 abatine ndanga muntu ochikwata abantu 80 wabazamo mu bantu seruze nkamushanju oshanga bari abantu almost nko muri 2 abantu 2 oshanga ngo akwija hari abari kwijamuruka nibijana computage bakwijana computer mu kwandika umuntu mu kumutaso mu computer kitware dakika nkashatu izoba oshanga bahandika abantu cyamane abantu nk'ikumi na batanaho hati bahirebero bishatu hona shuwari kinkubuzaho government kuza planning eto tujya nguteye nebyo mabyo kubasa kwereza at least computer nk'ishatu ningina zo kuziteka kashashora n'abakozi bakandika abantu bakareka kubonabona umumboza yitwaganira muri njatu jana tuganira mpora computer kandi tuzikora tukabire tuzine konga ine computer yiwarebereho made in Uganda nizo kuvura ati jonje ati no wasano kushaka mu factory
ziwireyo nkahataho bakubigura ahubwo tukugiye korera nikigira kimwe kuri umuskiru zo mu nshoma yitu bana shiwe musihi komita zibakorera mu nsomu de miniro zo kubikora zimwe ziruga Kongo hona bakabura abantu 10 mu bato mu factory zo bakora nabo bakayiga yago magazi bakija bakazikorera bakashomesa hano ukashanga ziri nyingi bakire bakwana baza kushanga scarcity to economics zijana scarcity esaje nimpango nibabasa kwa baplaningire ejyaro ryo nakajengu baplaningire miruka ninga ejyaro baplaninga nka computer nka karenge 15 bakire hatu bakumangunezo basa gukora hatushanga zabanje konka kandi nabwo ko kwijanura nakugira ngo bibaro bakakaba bitujemo hatwo kutamu masinje mayisangu computer zabanje abantu bakaba binje hate nibo bongere biro so nibabongere biro hato beno shanga ngo abantu abashaga hano kubare bashaga aparishe ya mwizi so bakugira ngo hati turiyenza rukandago mbone kumara abantu mwende imwe abashaga niyo murije kutushanga ati ejo neba yabe nkorambi kandi ninjo tukacigambaho na radio yaho ryari hate cyo ningira ngo bakabe bongera bacicencura kandi baribo ko baracikore bacitereza ahubwo abantu constitution in article 59 negira ngo right to vote buri muntu ayine right to vote as long as go munyihanga kandi uri kwisa enyaka 18 ugashe kindananga muntu aho ikinkubuzaho umuntu kanabo wabire munya Uganda bakwire ndanga muntu yaro kugete ninye Ronald Nanka ndyo munya Uganda nikireta kugira ngo emyaka 10 kerawe bagarike bakwandika kandi wabire yo munya Uganda hata bumwe no bumwe ebinte bimwe ryo mu nsomo Norana noja bwenci Yesu yabagambira umufumu akaje no kumanyewe abakimanye bacenge abare batagizire yes hata mu nsomo tokashobora buri kimwe muntu hako bujyo mwe yamanye cinto kutwazibwa cyaro no kuba ino murimo wazo mu business uya nakuta tikujya wanachi Ingwira chikumungana na Kongano shanga no shanga hata jenka brother yaza kukorera ka graphics hata shanga abagabo bakemtwaro kango ngabiri Kongana na kujati tinkwenda kujyaho na 10 mazumati hata niwe cebuze kanimba nabire munya Uganda abwenci nompe nyaka 5 kugaruka kunya ko butuze ngengo ngareke nyuni jata trist nango ukahandikira ugutini kandi obwire bushika hata nkatobwire bukire ndanga muzu zaba expired bajangwa muzongere yobwire ngo akwa twenda gukora ndanga muntu sonje mayisangu waba ine ndanga muntu expired to bakora je internet waje to mu system nibajangu no nejo te gukora kubiyanga jyawe nirigira ngo tokirici tokiri mutuze wihangere hadi njanye mayisangu shaje twenda tuzo mu karuru konka twenda turi batuze so twine kwata jabu tura akaruru kugira ngo tubana ki ninyenda omwame Ronald tukwendera niyana kwakire ohabureho abana babari bije mu industry nabo abari kwisho mu promotion eza batwiremo n'abaturimo batakumanya promotion umuntu arimo umuntu urikushaka kweze mutwariye 10 akamata ubunazo wadiye muswaga ningo mu super promotions hati ninte kwa kutera hiti ninte kwa kwatayo ninte mwena abayine byinje bya kuteka te kujya abo brand yaza muningashi manage nanke yaza promotinga na super promotions ayo bantu kabo kabiri no bahabura muki hata abantu kabo nimba habura kugira ngo aba bakutandika ba Rising Stars nitubayamba nayo umwe no shangariza yinde zonka umuyambo jeza nko kubasa konka batancire kukoramo iyo banzo bare sente zo kurano nango bono mu murimo gwe deno jire % yuwatamu at least tamu 40% wihamu miliyoni tekame mitwaro makunyana umurimo ni gumane gutambura kandi yongera kukura kandi yongera kuyama sente nyinji just simple math wano yihamu jire cywagaruzamo wotakire mutu yambane ho porampora turebe kwika kwihamu then nanaye bwakantu acane zinakozire kuriya nyina abantu banje bunayambireho namwe nabo ko bare interview benda bampe interview Kansaramoni cyano ninye najikoze rejo nizina ninye nari muhira Western UG Media Mukiga TV nkaji branding amaho kuza kutera munonga umuhango media nayo nkajikwatamo unashingambe handeke amosi promoter niye najikoze urati nyinje so abeshongozi ncece kwande kindi nimbagambira ngo imwe muza moto yanje nawe takunda Ronald nko muntu kunko kunda moto yanje iya demera amuramwa waremera muramwa no hangura waremera muramwa buri kimwe nkibasika nyonde bire bakacayi nabakurgo mu gukora emitwara 2
hati nimbara abakorera miliyoni 5 ndebera abeshongozi bakorera emitwaro 2 hati nimbara abakorera miliyoni 5 ndebera abeshongozi abayene bakorera miliyoni hati bakanga gukora promotion nebindi hati nimbara abakorera emitwaro 5 so jala promotion yabo kapo promoter kaza kushaka nashaka promoter nobori nko mushubuzi hati we niwe nakatare uriya we ni nko muhingi yo ni urukwiye mwene kako bataresire mu katare nasigara ine bintu birungi konkatine boguza nebintu birunje ryo kubotine ho kuguza kandi talent nyinshi tuzikwasireho nimpendera ndi kusima abantu banje bamwizi mwe bare kutwagira mwe bare kuzomekoro bite kubatubesiremo kandi sima n'umweshongozi Jackie Bwemi I respect you Jackie Jako ryo mweshongozi wa mani namwe nanyumwengura bije bakwagiriye gwe Jackie ni brand ya mani kandi no muntu oyino mutima murungi go kuyamba Jackie kangambira tumanyuru ndikabona se ndikijyo mwana nyonge atajya kuzana koga Jackie we barejyona kandi uripata na murungi kandi abantu ntwenda ngunyumwengura yone ijure buzima ijure ta mutwe ijure biro 20 kwa kana yes ni simo gwe Jackie sima abantu binjabo nabakozere nabo banyambire nka cyber space manager tone ku muntu kwiciririza motine chori kwanka korera Skyranta nakorera ba Megatoni niho nijire ni kuro mu cyber space omwe umuntu kureba kaza tkonko umwana ina magazi yakwata kariya okaza tkonka mashoye kogwa ina magazi deka muberereho to kamanya mana kakajya kantu kace kabakarika cyo muno just umuntu umukwata ha ayimuka ababona nimba sima abantu kandi imubwa kansara mutabuza ikora rebe Ronald mumpagire mwizi yona rero mwije mumbanje buhereza kandi mumbanje buri kimwe muje kandi katwakwire ukabotine center tukakwa abwencho tatukorire rero murebe konko yatija ngwa innocent ngwa hey mayangu twaza korera ngwa kuba innocent akabakoma akaba marumbe home naza kuzura kuzirye ninga kija cyo mushubuzi abinje abantu n'abafere naturally abinje n'abafere so batimwe mugezeho mucencura abantu abo mubarebe mutakaza kutera karuruka kahe ngumanya no wedine nanka ngumano wedine nanka muza kufego muntu wakozire ibintu by'amani kandi konka kindi ngambira abantu muyamba abantu imwe bagiga ba mwiza abantu abashomire mwizi mukaba amani mukaruga mwizi mugambane tukira munonga kugira ngo abana butwashomire nabo binabanda bakushanga ataronko mushije abashana bazagwangugo batwira abana babugamba bona bazo ministry bakora kongita bamwizi nabari mati wenga naro wewe jasebo jwamane sebo jwamane gumene bamutina cyaro atine wayamba ubwo amarwo tubwine bwayamba utine muntu wahindurire family yawe senda nozibika tiwayamba muntu yobe no manya ngwensi yawe no banoji nono yekoma kandi no yekomane micha yawe so imwe muyambe esegendo misho webare kandi mwebare mnonga mwebare kugumana mutureba mwebare kugumana mureba program ekibozi kandi na MC Mashweko bitu ebiro 20 byokwezo ko kwakana buzima ntwija kwa turi ari nyumwengura kandi omusho ya Jackie Bwemi mutakaburaho ebirabo na mwenda nabo still ntwija kwa turi ari nyumwengura byo kwa kashatu nsa kwa turi omusho ya Izeraika so aho naho mutakaburaho kandi ebiro 5 ubu ntwija kwa turi mu show agipu ntwija kwa turi omuri show ya Nikiri Kembo the champion aho no turi kwija kwa turi MC Mashweko nkore media mutakargaho mugumeho sharinga program nekibozi otherwise salute